Ni amakuru ari guturuka i Butembo muri Nord Kivu cyangwa se muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho ingabo za M23 zikomeje kwa divensinga cyangwa se kujya imbere rwose ku rugamba. Ariko ibi ngibi uko bikomeje kuba ni nako imwe mu mitwe yafashaga leta ya Kongo nayo yatangiye gusubiranamo. Iyi ni inkuru rero ubungu biri gucaracara imaze amasaha make cyane igaragaza ko ngo abarwanyi ba Wazalendo nabo ngo beganje mu bice bibiri bakaba basuranyemo, ngo ndetse ngo abasaga 10 aha mu gice cya Butembo ngo bakaba bamaje kwasiga ubuzima. Ibi rero nkuko byatangajwe n'inyamakuru bitandukanye ndetse bikomeye harimo nk'ikinyamakuru RFI, bavuga ko ngo iyi ntambara rwose ngo yatangiye ngo ndetse ngo ku itariki 3 no kuvuga mu minsi 2 ishize, iyi mitwe ngo ikaba yarasubiranye. Umuvugizi w'ingabo mu gice cya Butembo cyangwa se umuyobozi w'ingabo za leta ya Kongo mu gice cya Butembo ngo akaba ngo yavuze ati biteye isoni ngo nimba koko abatuvuga ko bakunda igihugu ngo baje kudufata mu ngo cyaze kudutera umusada, nabo ngo ubwabo ngo batangiye kunyuzamo ngo bagahangana. Ngibi rwose ngo ni ibintu ngo biteye isoni kandi babaje. Ibiro yaje kubitangaza ndetse abyandika ku mbuga nkoranyambaga, aho yagaragaje ko abantu basaga 10 ngo bamaje gupfa. Ikindi nuko amashyirahamwe adashubiye kuri leta nayo avuga ko ngo ahubwo ngo batari abantu ngo 10 ngo bapfuye gusa, ngo ubwo izi mpande zombi zacyamiranaga ngo ko bashobora no kuba ngo barenze ngo 10. No kuvuga amakuru rero avuga imishyamirano ngo yahereye kuwa mbere acaracara avugwa nyine uburyo cy'ingabo abantu bakomeje kurwana muri Butembo. Ni mu gihe rero ngo ingabo nazo za M23 zigeze mu birometero 10 hafi ya Butembo kugira ngo naho ngo zibe nyine zahashinga ibirindiro zikomeze urugamba. Ibi kandi nabwo nubwo bikomeje kubanira ko hakomeje gusohoka imyanzuro itandukanye isogurwa na leta ya Kongo. Nko mu mwanya inkuru igiyeho iravuga ko ngo leta ya Kongo yemeje bidasubirwa ko ngo ibintu byose by'ibicuruzwa birajya biva mu bice byose M23 yafashe ngo bigomba gusoreshwa nk'ibivuye hanze. Abaturage bakibaza ngo ese Tshisekedi Chirombo yaba amaje gufata M23 nkaho yakase igice ikakigira igihugu cyayo. Abaturage rero bakaba bakomeje kuyoberwa iby'intambara ya Kongo, bikaba bikomeje kuba agaterera nzamba, aho abantu bakomeza kwibaza ngo bizarangira bite iby'intambara. Ariko kandi icyo M23 ivuga cyo nuko ngo yo ikishaka nta kindi ni inzira y'ibiganiro kugira ngo nyine iyi ntambara ibashe kuba yahagarara.